ngingumntwana kaNkulunkulu ngiyamthanda Jesu. Hallelujah. Siyathandzana naye uyangithanda. Amen. Hallelujah. Sinebudlelwane lobuhle lobuchubekako mayibonge Nkosi. Amen. Yes, Lord. We bless him for the gift of life. Yes, Lord. We bless him for loving us. Hallelujah. Yes, Lord. For dwelling in us. Yes, Lord. Uthite yena mina nababe ngiyawehla ngakhe ekhala mphakathi kwenu. Yes, Lord. What an honor to carry such. Yes, Lord. Ngumusa iduka musa mayibonge Nkosi. Amen. Ufishane bazalwane. Hallelujah. Amen. Hey, lomzala Nkosi yami. Cela ukukhuluma ngamoya ongcwele bazalwane. Hallelujah. In my spirit I'm still figuring out lokho ukuthi ngabe bengamcela kuphi ngingakuphi ngoba ngeke ngimcethe. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. It's a longer one bazalwane, but we are going to take a quarter of it because our time ngeke sisivumele. Ngathi nami ngibanjwe ingilosi yethoba nje. Ngifisa kwangathi beka ngakhuluma nathi moyengcwele ngendlela lesitamuva kahle ngayo. Sithi sesimvile bese siyakhona kwenda njengoba asho. My God. Kuhle kuvisisisa kahle lokushoko ngoba kube melula nasuthatha sinyathelo sowenda ngoba sekumelula nje sowenda nakulokushitiwe. Hallelujah. Ngiyafisa lokho ukuthi sicale ngekukhumbutana ukuthi moyengcwele was emphasizing kimi ukuthi sometimes it's like siyambita ko just smart ukuthi umbani. Sibonakala ngeke ukuthi even noma sesikhuluma nje ngabantu bangaphandle, we usually say ngivele mfo. It shows that you don't understand ukuthi moya engcwele umbani. Hayi kunento nje lengivile nje ithi ngingabheki lena ngibheke lena. Ini lemfo. Ngicale ngeke ukuthi nginebudlelwane naye. Moya engcwele ungumuntu bazalwane, is a person. Angumuntu nje ungumuntu lesinebudlelwane naye. Ungumuntu losithandzako live lakhe lithi wasithandza singakamati singakamthandi futhi. Kuyafana nje kuphose kufana nema relationships la khona ngisho emhlabeni kuta umuntu kuwe ungacabangi ukuthi uyakuthandza noma ungadili ukuthi ngekuthandza afika akutshele ukuthi uyakuthandza kube sekukhulumisana ngweni bese niyaqala ke leyo relationship leyo. Can you imagine ngemzalwane kokuthi seketile lo mzalwane athi uyakuthandza bese sophele ukuthi wena loya kube ngathi ukhuluma ngemfulo ngamadi. Ngiva ngathi kusonakalela kangako ke la kumoya engcwele because we keep on saying yathi lenvo. Ngiyasola lokho ukuthi bese uba nekumangala kokuthi kodwa perfect udlalelani ngami nakathi lenvo abe asho kimi akangadini kani ukuthi mina ngingibani kuye. Kwangathi beka ngasita aqale lapho asende simati yena ngoba ngeke sikhone kumfuta, angeke sikhone futhi ikhambe inyathelo ntakhe nasingamati.
Moya Ngcwele siyacela kukwati ngendlela longiyo wena icobo lwakho kuze kuthi njalo njalo nasita nje phambi kwakho sithi Moya Ngcwele siyakuthanda Moya Ngcwele siyakunxusa sibe sathi ukuthi sikhuluma ngani. Hallelujah. Ngisena kusho ukuthi Moya Ngcwele is a person. Kusho ukuthi sinebudlelwane etsine naye lekufuna ukuthi sibugcine njalo buchubeka every day, every hour, every second. Kusukela nje sivuka ngeke ngashona nganyela ngathi kusukela nje uvuka, the first thing we should say is thank you Holy Spirit. Thank you. Thank you for the gift of life. Thank you for strength. Thank you for understanding. Thank you for wisdom. Umbale for even the physical things. Ukubale. Umbonge because you understand ngokuthi awuphilile impilo wetfana. But there is a leader that you are following. Hallelujah. Umuntu yena icoba kasitho silwane akasikona lokuthi ngathi yinvo kokuthi usihlahla noma uyini. Umuntu lokhulumako lovako kungako live lakhe lithi ningamcunuli Moya Ngcwele lokushoko ukuthi naye uyajabula njengoba ujabula futhi uyacunuka njengoba nawe ucunuka. Kungako ngithi ungathi beka ngasisida sibe aware ukuthi umbani yena so that sitowati lokho ukuthi yini lemjabulisa ko yena yini futhi lemcunulako. Hallelujah. Lengamjabulisa yena ukuthi simuthanze simunake. You can imagine ngokuthi kubhlunga kanani ngokuthi ungaba relationship unganakwa. Nangikhuluma ngekunganakwa relationship ngokuthi angaphila nje umuntu angakuvusela angakushayeli angakutexeli angakuthengelisa gift angendi lutho lolukhombako ukuthi nine naye niyadlelana. Kuyafanana kanjalo nathi nasivuka nje uvuke nje uthi ikhanze sosemandini sogeza sosestation soemsebentini kungazuthi lempilo uthi hayi ngiyadiphilela nje. Kude kahle kahle lo longiholako kulempilo kude lomnikatwa lempilo diphathele. Kanti uthi tena sekahamba Jesu wathi angenishino kodwa ngenishiya na moya waNkulunkulu moya longcwele kaNkulunkulu. We have been favored bazalwane. We have been honored. Ngokuthi besingathunyelelwa moya longcwele waNkulunkulu. Ngokuthi bekangakhalikhala lakhe phakathi kwethu. Asihole, asifundzise. Bible likhuluma ngokuthi uyawusifundisa konke. Futhi uyawusikhumbuza konke lokuliqiniso. Nang underline lokonke in my spirit bese kuyafika lokho ukuthi noma ngabe kukhona lokwehlula kongisho emsebentini ngisho tifundweni takho ngisho ekhaya ungumtali wherever that you are, if you can say Holy Spirit ngifundzise, He's going to teach you. Ngifundzise how to be a good parent. Ngifundzise to excel in my workplace. Ngifundzise to excel even in your ministry. I'm a worshiper. Ngifundzise ngosi ukudumisa. Kuthi wena udvunyiswa njani? Kude iformula longetane nayo wena ngekwakho etinventa kaNkulunkulu. We have a leader. Uyasihola thine. Ufuna thine silandzele la ngemuva. Nangihledi lapha phasi in my spirit kudlala lo mhlabelelo lothi hamba njengoJesu
yena uyakuhola naloko kuhola ungabe usola umlandzele edvuta etinyathelweni Yes, Lord. nakunemuntu longamlandzela ungalahleki nakunemuntu longamlandzela ungeduki is the Holy Spirit. He knows everything. Utati tonke tindlela lo wake watihambana longazange sowutihambe wathi uze wathi ngisho lingekhathi lemuntu wathi ingqondo yemuntu inhlitiyo yakhe uyakhona nje ukubona perfect kokuthi nakakubuka ukubuka kokuthi singabe vele ukuthanza mbamba noma uyakuphukuta yini lebe ingasesabisa yini lebe ingasidukisa nasilandzela umuntu lonelwathi lonke loliphele liswe kuye Yes, Lord. lelisilibla uNkulunkulu kwamthokozisa uNkulunkulu ngokuthi konke bekangakubeka phansi endvodzana yakhe Yes, Lord. nakathi konke he means everything kude lokwasalela ngaphandle uyalandzeleleka kumelula ke ngoba yena uhamba embili akuhamba itsini embili kwangathi besingamvumela lokuthi yena ahambe embi kwethu ngoba nakutawutfolakala mina sengisembili yena alandzela mina kungazi ukuthi akusa understandeke ukuthi ngibani lomnikati wempilo ngibani lo wadile ndlela kahle kahle emkhatsini wami naye mayibonga inkosi akasisite uNkulunkulu akasisite asifundzise futhi asilungisise ngokuthi sivume ukuthi hambe embi kwethu. There is a lot that we are going to benefit sine ngekwethu nasivumelena ukuthi hambe embili ngoba kwakhona lemsebentini la usebenza khona nakuhambene embili nguye ecala lotawubona labakuthandzako nalabangakuthandzi nguye lotawubona la kunebungoti khona nala kude bungoti khona nasufika wena sohamba la ngetulu so uhamba sekuvele sekucensiwe sekulevelishiwe ngoba umvumele wahamba kucala ngisho nasetintfweni nje lesitibuka ngazuthi ti normal even a relationship allow God to move first ubona kucala yena ukuthi no hayi ungathi ke mfundisi ngimalo lona utakushaya ngempama lona ngeke nje futhi asiphakele ngisho ukuphakela utabo uchubeka nje udle okay nangabe udle okay uhambe embi kwakho wetha la ngemuva wena akahambi wena kucala wathi nasucakwa ngileti impama kwangathi ukuthi moyo ongcwele kobhana ukuphi wena so ngathi soyamfuna awungishiyeleni uNkulunkulu wo bantu batangihleka baze bakuhleka kuhambe bani qala. Allow him to lead you. Hallelujah. Asimvumela sihole bazalwane. Asimvumele kuhambe yena mbamba lambi kwethu. Ufika ngisho enkonzweni imvumela hambe kuqala. Ngoba utawuthuthu baba the nemthandazo ngiyawugeja nengoma ngiyayigeja naloku ngiyageja kuhambe bani kuqala awukade ethukela insola situlweni umbikeleni lomnikati wendlela ukuthi inkosi ngisayethendeni lakho lekuhlangana kwangathi sibonga ngihambela ngembili inkosi konke lokuyawendeka kule yandzawo konke lotakwehlisela sonke sibusiso longasehlisela inkosi ungangendluli nami ngibale inkosi I am available. Let us allow him ukuthi sihole ngifaka even a parenting na umntalo holwa uNkulunkulu kulula ngisho ukuthi I'm sorry my baby. You just say sorry. Nangabe ukhulume kabi nangabe udikhanze somshayela nidumzana nabu ukhanze nje somgongonya somvisa buhlungu uyakufundzisa moya engcole ukuthi kuyashuka ukuthi ngiyaxolisa swane lwami
umbonge kamnanzi umntwana uthenge nje ama Doritos uqolise emntwaneni umosi ungimake vele lokugcwele emoya waNkulunkulu uyaholwa Hallelujah. awuti parental kukhona lo lokufundisako ukuthi what is being a parent Hallelujah. umfundisi umntwana ukuthi kuyaphiwana namhlabeni ungilomdali loholwa ngomoya engcwele buka ukuthi yena wasithanza kanganani wasipha kwasekuqaleni wasipha indvodzana yakhe leyo iphela kwayo look at the value yabona nakuphela kwayo indvo isuke inesisindvo lesingeke silinganiswe naletinye isimbo because na unakubili usengasho ukuthi ngitawuhambisa lokhu kutawusala lokho kodwa nakukodvana uthi khanza nje sowugoce etandla kokuthi ngabe Nkosi yami nakuthiwa ngikhweshisa lokhu ngidaba yini mina look at the love look at the love sithandziwe sathandwa uNkulunkulu Hallelujah. singahlula njani ke bazalwane ukholwa umuntu osithandza kangaka asukucabange nje kuhamba nemlokuthandza kulonesiqiniseko sekuthi uyakuthandza Yeah. awukufundiseli nalokhu uyakuthandza wafa endzaweni yakho kuze kuthi wena ungabe usafa kodwa ube nekuphila ube nako kucicime ube nako kube kwaphakade uhlala njalo ungamlandzela ngani uyamlandzela umlongo ngamati uyamlandzela umlode esiqiniseko ukuthi indlela ngabe uyayathi noma akayadi bathi ufune kuhamba naye athi nasekakushiya noma nasekakwedukisa kungathi uthi bye bye bo ukuphi umoya ongcwele uke wangibikela ukuthi vele ubheka kuphi maye siyambonga ukuthi umoya waNkulunkulu longethula kunako konke akafanani nengcondvo yenyama ingcondvo yemuntu lengabe iyasibalela ukuthi kodwa vele uzuyashayisa nje bongibikele yini mine ukuthi kukhona la uyakhona sitawugijima bazalwane ngaze nithi awashumayela wacetha angalivuli ngisho kanye livesi sitawufunza the book of Psalms 23 ngiyathi lokuthi senakwenda silandzelo seningawufunza nje ungavele nje ufunze mfundisi noma noma ungavule livesi ngalokuthi yimvolo yatiko kude nje lokushangalela kushinto sithole verse 2 na verse 3 sitochubeka bazalwane singadli isikhathi haleluya Jehova umelusi wami. Amen. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. asime lapho mfundisi Hallelujah. angikongela lokunye utachubekela na utendela lomthandazo Hallelujah. Yes, Lord. ngilandze kakhulu lakholweni bazalwane haleluya here the Bible talks ngokuthi umelusi wethu lo nguye mbamba nguye luqobo simakatsi nguye liqobo asikade lusi kungako ngithi asimvumele ukuthi asole kungoba asikade phansi lempilo futhi ayisiyo yethu kungako evil lakhe athi yena lo wafa wabafela bonke kuze kuthi bangabe basatiphilela kodwa baphilele yena lusho ukuthi siphilela yena Hallelujah. nangabe bosacabanga ukuthi uyatiphilela Yeah. hayi angathi ukuthi umpostoli Nkosi yami uyalitfola yini ithuba lesivela bithi athakho ubuye ude ukuthi yenkosi maye mina bengicabanga ukuthi ngisatiphilela bengisengafundzise lokho ukuthi ngamukela wena Hallelujah. hayi angitiphileli ngiphilela wena lo wafa endzaweni yami ukuthi ngingasatiphileli ngaphileli yami injongo kodwa ngiphilele le yakhe injongo nceke uNkulunkulu emini ikhulume ngeke ukuthi Yeah.
sihlanganyela sibambisene naye emsebenzini wakhe Kristu sibambisene vele ngokuthi imission lesite ngayo la empilweni ngule ya Kristu akusile yethu kungako kufuna solo nguye because nguye lo wathiko ukuthi kufuna ukuthi sigcwalise live sigcwalise umhlaba ngelivi lakhe setela kona lokho kungako athi lo mnye umbhali wamdala umuntu kuze kuthi amkhonde bese ngeke kutophithitela bese kutokhonda uNkulunkulu. The main purpose bekuthi simseve yena not ukuthi sende kwethu lokufunwa nithi sema benefits lokho ukuthi siyavuka sigcoke emandondo sende lokwa nalokwa sidle kahle nasikhani ngakudla kahle emtimbeni lesembathi so kungako perfect kungasiko lokho ngingumuntu kungako lokho kuhambe kube nesikhathi ngikhulume ngekuthi asisafi ungamangali nganyela ngubone bathi oh in memory of batabe ba memorize lokho mina I'll never die I'll always live because I'm a child of God. Hallelujah. Kunemvulo wafenza wena yami wathi mina ngeke ngisafa ngiyawuphila kube phakathi ngiyawuhlezi ngiphila hlamana lo ledlangala lokhu kudzilika ungathi perfect so ufuna ungasebenzisi ngishona kanje nje lo gama leli ngaze nje ukuthi bese uya angafa ngisoze ngafa futhi Amen. ngingumntwana kaNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu akafi ikakhulu umntwana kaNkulunkulu lone understanding kokuthi the life of God yini Yes, Lord. kuyini kholwa uNkulunkulu nakathi David lana uyasihola usiholele emadleleni lahlata oh wow Yes, Lord. uyabona ukuthi lokho la kumnanzi kanganani awolelwa nasebhareni awolelwa nasemahlathini lamnyama kumbe lesabekako awuholelwa nje etinzaweni letinethukhubekiso kodwa uholelwe emadleleni lahlata the greener pastures wonke umuntu uyawafuna ema green pastures empilweni but munye longakuthatha kubeke khona lokumnanzi ngaye ngitsite umuntu uyakhuluma Yes, Lord. utawuvela khulume nje ete athi Nkosi umbonile lo mntwana lo yakokuthi sewude sicatfulo angisuya khuluma lo mntwana uthi uzuvela uyabuka kicking how yathi ungathi benginayo 1000 phela ude manga futhi akalende liphuthi nakakhuluma nawe uyadi ukuthi you are able to do that thing sekukuwe ukuthi uyafuna kumlalela umhloniphe noma uva ngathi uthi hoyo Nkosi phela le mali yami lena ngifuna kuyenda lele ngifuna sometimes we need to obey him Amen. Yes, Lord. silandzele lokulakushoko etingasikhatshane nempilo ngoba uyakhuluma yena ngiyafisa ukuthi namhlanje singaphuma nje siphenduke siuyekele lo moya wokuthi kuthide kuthi tangibhekelena kuthi tengendi lokho ngiphenduke ngithi ngiyathi moya ngicela ukuthi tengayigibeli nayikhompina yangigibele naye ngimbide kahle ngemagama lamnanzi ngithi yathi babe wamuwalile ukuthi bengayigibela lena ngane bantu bemhlaba siyakhona kubabita ngabo sweetheart siyakhona kubabita ngabo darling sihlulwa yini ku acknowledge him ukuthi umoya waNkulunkulu umoya weliqiniso sikhulume nalabanfini labasengamadi bafise ngimadi ukuthi ha kunomoya ongcwele kanti moya ongcwele uyathandzana uyanakekelana uyaqinisana uyadvudvutana uyadirectana there's a lot ubinze lithi live la uNkulunkulu uyasincusela he intercede for us there are times la ungadine utsimba ngoNkulunkulu uve magama phela but the Bible says he intercede for us My God. Hallelujah. uyathusa kusilula kuthandazela umuntu
always intercede for us. Yeah. Nangabuta nje ukuthi bangakhi labathandazela ulunani nje libandla nabo labakhona kimi. Angaphakamisa umuntu ngoba afuna sibone isandla sakhe. Bathe kujuleni kwenhlitiyo yakhe uyathi siliyaphela lithi mancancaza buye ngelisondwa tokhonda tuka lesitulo ahlale phansi athi kahle sileli bandla kaso lithandazela ngisho kanye. Sibusisekile. Hallelujah. Sanikedwa umoya losincuselako. My God. Sincusela ngethando futhi sincuselwa nguye lelithi live la uNkulunkulu ngoba yena uyawada umcondo wababe. Sincuselwa ngilone understanding lo wathi konke lekude kuye lokufihlakele. Besingaswela ini. Besingaswela ini. Haya sivuma sole man. Yata sivume. My God. Uyathi ngibathe ngiyabanga ngiyawabuka lama green pastures. Ungathi nje usiholela peace. It's in him where you find our peace. Uthi delokuthula lenginishiya kona kude ngisho longanimuqa kona ngisho live. Ngeke lisele nimuqe kona. Hayi man. Ungakuthatha picture longesomuqe kona ngumuntu. It's only found in him. Yes, Jesus. Yena yedvana futhi. Mina ngaluveta ntinyo namuhla. Sasa ngibe sikhubekiso futhi. Ngumuqe kona lokuthula nalenjabulo lobo uva ngathi ngutela nayo. Bathi yena ngeke. He gave us the everlasting peace, everlasting joy. Nasikuye. At Psalms 116, I'll show you the path of life. Yes, Lord. It's in his presence. His fullness of joy. Hallelujah. The presence ya uNkulunkulu ke bazalwane. Presence ya moya ngcwele akusiyo la khatsetendeni. Yes. Hallelujah. Bukhona bakhe. Silimithwa kulokho sicanga ukuthi buhlala la sonvele. Yeah. Lokukhona bakhe ngikhulume ngecaleni ngokuthi uthi dena ngakhalkhala umphakathi kwenu. Yes. Yes. Uhlala kithi uphila kithi. Bukhona bakhe buhamba nathi everywhere we go. Hallelujah. Wherever we are. Bukhona bakhe. Bukithi njalo njalo. Abusuki athi ngisiyobgwedla ngisiyoblanza bukhona bakhe bukithi ngaso sonke isikhathi. Ungakona uma usendlini yakho noma usemsebenzini noma ukuphi, never even feel empty, never feel alone. Kube be conscious of the Holy Spirit ngabe kunetinto lesingatendi. Ngabe futhi kunetinto lesingadikhulumi. Because wena unecalata bompostoli ukuthi bangakuphi. Kana umpostoli ushalo man. Nemlona ngekhathi kwakho. Lo ngakhumuleki, lo ngashiyeki, lo ngeke ukuthi sengiphumile la ndlini ngephandle ngidombhacela no. Hallelujah. He's always with you. My God. Now keep nje lenhlamba, he's with you. Now zonda abantu solunawe. My God. Akabhaceleki. Ngikongifisile ngathi moya ngcwele. Konke lo lokunye lokushoko kumbe ngakushonyelanga ngiside kwangazuthi bongasifundisa njengebantwana uyifundzise kahle lento sito yadi ngikhulume ngekuthi into na uyadi na uyiva kulula kuyenta etikhathi intetho bazalwana ngeke kusite kokuthi sichamuke netigadla timbayimbayi tetambulo but sibe singadi kokuthi moya ngcwele ungubani umiselwe ini etimpilweni tethu sizi singakhona ngisho ukuchaza sifundzise nalabanye labasengamadi because nathi licobo lethu asimadi
Kubhlungu kanganani ukuthi ungaba na relationship nemlo ngamati. Ungaba njani ku relationship namo ngcwele ungakhona ekumati. Ungathi myself futhi nalokumati. Akasisite moyo ngcwele. Akasisite. Wendlula asiguide even in our dreams and our visions. Uyafika khulume nawe ebusuku lelo utitshela ukuthi uyabhutsa. Kuthi ngakusasa nasekwendeka lento umsole kokuthi hawu Nkosi wena bokuwa kwangikhombisa ingani angithiwa ukukhombisa wena wacanza ibengema nje. Ebazalwane, we need to be conscious of the Holy Spirit. Noma silele noma sivukile. Uyabona nje nangumfana kaNkulunkulu. Umethemba uNkulunkulu mathi. Don't take your dreams lightly. Ungacabanga ukuthi uyahema, awuhemi. Usihola ebusuku, usihola nasemini. Akusho ukuthi nasulela kasekho no. Uthi tena ngidela ngilala. Ngiyamlondoloda lo ngewami. Ngihlale nginaye, ngihlale ngembukile. Kungalala ngisho nemuntu lacele nakhanywe timvo na tingakhami. Ungumntwana kaNkulunkulu. Wembethe amandla moyo ngcwele. Asimvumela sole. Asimvumela khulume nathi bese siyamlalela. Uthi uliva nje lelivula ngekhathi. Uliva ukuthi litsini. Lithi namuhlungayi ledolobheni. Akunenzaba ukuthi uholile. Lithi ungayi. Uthi wena hawu nginemali kangaka. Nesikhathi nginaso kumbe ngofile emsebenzini. Ngosayile nje edolobheni. Usukuma uhamba uye khona. Ujikele nje likhona kulele sibili. Bafike bafana bashaya 2 feet bathathe yonke le mali. Nawubuya uthi hawu uNkulunkulu bokuphi? Ha ungilahleleni. Uthi damn. Asingathathi ngathi siphila nesipoko, asiphila nesipoko. Moya ngcwele kaNkulunkulu losithandzako, losikhulumisako. Lekubita ukuthi simlalele. Nakathi nje hamba emthandazweni wanga 3. Hamba ngoba kukhona la ufuna ukukhuluma nawe. Ungambuki isiphiwe ukuthi akekho. Le appointment beyiyakho. Kukhona la ufuna ukudeposita kuwe moya ngcwele. Kukhona la ufuna ukufundisa wena nje qobo lwakho. Utawuthi sokufunzile wakubamba wakwenda. Sekulula ngisho nokuthi ungamfundisa lo siphiwe lomkhalela ukuthi akekho. Ngoba sowubambile nawe. Ungendeka bendawuhle niqhwebana niphathamisana ugcina ungakakuva kahle konke. Ubone kukuhle uNkulunkulu ukuthi kude wena ngoba bekavela athi singa wena. Asithi ngesicuku nasithi uNkulunkulu. Yebo sikhona sithi icuku. But kulobudlelwane kungako ngisho ebudlelwaneni sebakwenda ngoba kuhamba nemasiko aletinye tivelo kufaka ekhathi nalesethu lokuthi bantu matikhanzi sebabathathu sebabangakhi ngakhe kumuntu munye. But a proper relationship idzinga nje umuntu munye. Munye ayi2 laba bo 3 nabo 4 angisababani. Angathi lokho lesihlito sosethi ngakhi lapho. Kepha nje uNkulunkulu ukhulumisana nathi. Uyakhuluma ke bazalwane. Ukhuluma direct nawe. Akhulume ngelivi lakhe. Akhuluma asebenzisa tincingo takhe. Akhuluma asebenzise emaphupho. Kulabanye even ema feelings the way you feel nje emtimbeni wakho. Uve kwalela kube ngaze ngisho naletinya ukuthi uyalisusa lingasuki. Kwale nje ukuthi yani labo ufuna kuyakhona. Bathina isikhathi esitangishaya letinyawo zetina tikhonge nje tale mbamba. Kuthi ngelikade uve bathi kube nengodi lapha akakhoza kanivele boyowenca khona. Uthi vele wena ngathi awukho kahle emtimbeni
wakubamba ngesandla sakhe semusa watfoba nawe wavuma wangathi angichudele ngakhona asingafosteleli bazalwane ekhamba embili kunaye kungaleso sizathu lapho sifike sishayise khona etinfweni sifike sehluleke ngoba kugcine ekhamba sinembili haleluya asakhelwanga ukuthi besingahamba embili kunalomnikati wempilo siphase isandla sakhe semusa asihambela ngemva kwakhe utasihola yena athi lo mhlabelele ngimkhothile uthi nalokuholwa ungakusoli akwendeka sendele manga yena akwendeka futhi asibetray kude sizaphu lesingasenda ukuthi simsole nakasihola usihola ngeliqiniso mbamba nakasithanza usithanza mbamba ngoba umbuo emhlaba kuyendeka akutshele ukuthi uyakuthanza lo mnyanga akutshele nangasakuthanzi kulula ke lampilweni manje bavele banyamalale nje ubone ngalokho sakasendeka akushayele akusendeka kuvakashele sende nje ukukhulumisa ubone ukuthi cha ke shomtshotsho kwaphela kepha yena akasiko kanjalo uthi tena uyawuhlala nathi phakade ngeke asilahle ngeke asishiye akashiyani akadzelani besingayekelelani kumlandzela besingayekelelani kumthanza Moya Ngcwele sifundzise ukuthi besingakuthanza kube besingakuhlonipha ngani siyawuhlabela lo mhlabelelo othi bayethu kuwe wena ohlonishwayo uyahlonishwa semhlonipha invele ubuka lokho ukuthi sihlabela size sihlabele ngisho timbo lesingathi iconzi athi lo mhlabelela zagcizelela athi hlonipheka ungathi lo mcambi wale ngoma uyathi ukuthi kunemfihlakalo ekumhlonipheni namhlonipha ngisho umuntu lomdzala ugcina lemiyalo yakhe nakathi njena na umntwana wami awebi awubulali awuphingi awukwendi lokunaloku lokumhlonipha ngilokugcina lamavi akhe angeke simcocele ukuthi siyamhlonipha kodwa sitamkhombisa inhlonipho ngeke ukuthi sigcine lelivi lakhe lokulatha singakwendi latha sikwende haleluya ngiyamncusa Moya Ngcwele ngiyamncusa emini kokuthi mina nawe besingaphuma sifundzile kokuthi Moya Ngcwele ungubani kithi ungubani kithi sine sibanifana nje sibanifana bakhe athi lo mnyumbhali moya wethu uyafakazelana na moya wakhe ukuthi sibanifana bakhe ngabe vele moya wethu uyafakazelana yini nangabe singamati neluthi ngibane sambita ngetinvo letinengi ake sisite simbite simati sikwati kumbita kahle simthokozise ngetikhathi tonke ngemalanga onke sesibone ukuthi angasisendelani nasihlala njalo simthokozisa nasihlala njalo simhlonipha uyathi lo mhlabeleli kwangazi ukuthi nasiphuma siyomhlabela noma simlalela noma simendani nakathi hlonipheka wena uyahlonipheka uyaqhubeka athi ngemitimba yethu hlonipheka ngemilomo yethu hlonipheka ngathi ngisho ngako konke nangetimali tethu hlonipheka simhloniphe ngako konke uNkulunkulu
yathi as I was meditating ngimlalela again and again and again lo mhlabeleli ngazo ngathi kwangathi moya ngcwele bongasiholi uzusolele ngisho ema worshipers ethu onke nje jikelele angikhulumi ngawalala adaba kuphela kokuthi beka ngafunda bakholwa nguwe because if you are a worshiper uholwa ngumoya kaNkulunkulu ngisho nje lo takhipha la mlonyeni awutikhiphelwe wena uholwa nguye kokuthi yathi nayi ingoma nayi beyingasebenza yende tinvo tendeke awuhlabeleli kwendlulisa isikhathi awuticabanga ukuthi yathi sekuthiwa ngihlabele ngathi ngiyakhona kuyilida lena lethe emalanga ngiyakhona kuyilida lethi ngcwela sengihlanganise nje khona lapho uyalalela athi lo umhlabelelo uyalalelwa kumlalela ngalesinye isikhathi kubita ngisho kuphila kwethu ngoba usamlalela nje sometimes ukwendisa tinvo loqale na ubuke ukuthi ngabe batabe sebathini ke bonquma lona sengenda lokho ngalokho sisowushito futhi ke yena ngiyena nesimvo kwengcanqumalo ukuthi nakushitwa yena ngamane ngikwende nguma yona ka decide ukungivunza utama nangivunze but asengihloniphe nangumnikade wokuphila kwami futhi umethembe ukuthi ngeke afune ukwendisa into velele ehlose embamba ukucabanisana nqumalo lo ngahle ukucabanisana nqumalo ngiloko ukuthi mhlambe nqumalo ume position lekabi kumgejila kaboni ukuthi sekuhamba kwakhe lokuthi kwende kube njenganyelanga ungathi usahlabela uve kusuka kumphumula papasi ashayi worship yamathanza ashayi worship akakwethelele awumati ukuthi ukhahleleleke kuphi uholwe wabhekiswa kuphi kumbe kube bongathi foba uthobele leyo atmosphere kukhona lebekungenteka lobekungeke kwendiwe ngile ngoma wona locansi uyethembile because worship is deeper than a song isuke ekujuleni njengoba ngibekisile ngale ngoma lethi hlonipheka kungenteka ukuthi ukhuluma ngehlonipha lamlonyeni but I understand ukuthi hlonipha yini moya ngcwele nguwe kuphela lo ngasisitha nanamuhla bofuna nje ukuthi sikhumbule sathi ukuthi ngumholi wethu athi lo mnye umhlabeleli ungumholi wethu njalo sisesemhlabeni singesabi lutho lena ke yakadzeni kakhulu cabanga ukuthi labanye bamangala nethi ngitsini kwakusenemakwaya lamakhulu kepha the meaning still stands uthi lo mhlabeli ngingesabi lutho ngoba wena unami njalo lokushoko ukuthi akwendeke nathathe likhefa athi nyalo ngeke ngibe khona nyalo ngingabakhona he's always there. He loves us, Basaba. He loves us. Sesikwendile konke. Kwangazi usinginati insuku tefu letisele. Mina nawe lesetho ukuphila la emhlabeni. Kwakathi besingabuyele emuva sithi Nkosi. Maye siyakutusa moya ngcwele empilweni tethu. Siyacela ukwathi kabandi siyacela ukuhlonipha siyacela futhi usifundzise sivile evini lakho ukuthi sidiwe utawusifundzisa siyacela nethu sicinise sivile ukuthi sidiwe wena utasicinisa la siceka khona ebuthakathakeni bethu yabona nakunemlongo amtshela bonke ebuthakathaka bakho moya ngcwele ngoba utathi uyamtshela nangisisi athi ho nimbona nje ahlabela kuvuleke emazulu uthi vele yena akakhona kulala yethu endlini lithi nje lingashona sekabona ukuthi seku ende lokho nalokho anzi vela ukathunyelwa ukuthi umsidi wakho kuyoba ngilona uthi to ngumoya ngcwele lo yoba umsidi wakho bekufuna ukuthi ubikele yena ngoba leti imvoti real kungako
athi lo mnye umbhali uyavelana nathi ngisho ebuthakathakeni bethu kunento nje lebuthakathaka wathi wona ukuthi mina yathi ngite thank you yathi mina kumbe nginelaka yathi mina angephani ungadisoli ngaloko hamba kuye umcele ukuthi ngiside moya ngcwele ngiyengibabone abantu baphene ngiyengibabone banikela ngiyengibabone bakhokhathi ishumana nami nangikhokhi ube honest umshela angikhokhi vele moya ngcwele tishumi hayi ngoba ngithanza ngicabanga ukuthi inkosi ngiyadidila kokuthi kuncane lokunaka ngikhanza sengitatela sengifuna ukucala ngaloko naloko utawuvelana nawe utakusida utakufundisa futhi ukuthi hayi kulula cela nje ngekuthina una 100 rand wathi ukuthi 10 rand akasiwakho umbeke eceleni lapho utabe sowufundiswa nguye uyabona nakakufundise kahle ukhula nayo lento ngishona nabantwana laba lapha ngemuva emathayiza kusiwe abantu abadzala uqala ke nalo 10 rand labaphe yena ukhokhele ishumi ubeke eceleni bakuphe 20 rand uphinze ubeke eceleni uqhamuke soyiletha elathini lakhe uNkulunkulu ubonge ukuthi inkosi ungiphile naloko maye uyasifundisa akasibambi nje ngengane futhi akachama ukuseka sisola lokumnanzi ngaye ngeke asisola ngakasifundisi kungakona namuhla athanzile ukuthi bekangasifundisa futhi lokumnanzi ngako akusiko ukuthi namhla ugcinile kusifundisa uphinda sikhumbute yathi thina nawe siyathandwa siyafundiswa siyakhunjutwa liphinde lithile live lakhe uba iadvocate yethu labanye aba afford ngisho bamele labanye bayaba afford bathi kuyenteka uthi unemmelo wakho lo afford akolodulile akumelele ecaleni lakho udliwe naleto tigitsigitsi takho lotikhiphile kodwa netindzaba letimnanzi letisasidliwa nasikuye asidliwa nasibikele yena asidliwa nasibeke yena embili kuyo yonke lento uyasisita yena uyasingcobela bazalwane setawubile emakhaya akasisite uNkulunkulu akasisite with the understanding bese siyavuma nathi siyamukela kokuthi yate moya ngcwele sesivele siyathi usithethelele ngekungati hayi ke ngalesi isikhathi siyathi kodwa ngekuzebesela ngokuthi umholi wethu weliqiniso sibonakala ngekuthi ngisho lo Psalms 23 ungamusho wonke nyalo athi unga understand ukuthi ukholwa yini umhlabelo uzufundise ngisho abantwana sesibafundisile bayamati bayathi ukuthi kunokholwa lokukholwa kuthi siholwa ngibani asibhekise kuphi kungani siholwa nguye ibesa isafiki lapho kanti kufuna ifike kuthi bekudeni lo mnyelo ongasihola sesiholwa nguye nje akasiside moya ngcwele akasiside abazalwane simcela sihole namuhla setaphuma sibuyele emakhaya setabuyele emisebenzini labanye bahlala emakhaya labanye bayamaketha lokho nje naloko lesikwendawo aseka siside moya ngcwele sibambe ngesandla ngasiyekeli ngoba uthi tena nakasibambe ngesandla akavumi ngisho ukuthi inyawo lefulshelele uyasimisa nje njalo noma sihambe esigodini lelethundile kufa asesabi ngoba yena unathi yena lo ndlula ade ngisho litafula phambi kwetisatethu sidle tibukile akamele kusithi ize tikhweshe sidla tibukile
singamthatha phi lofana naye? My God. Singamthatha kuphi lofana naye? Ase simthandze for real. Bese siya embrace nethando lwakhe lasiphe lona thina. Kukhulu la tasendela kona. Kukhulu la tasendela kona. Namuhla nje ungalali ngisho usalala ngicela ukuthi njengoba ngothi wokukhuluma nabo Josepha ebusuku ngisho emaphusheni uthi vuka uthathe lo mkakho uhambe nakimi usengasho ukuthi inkosi ubothi na uvuka ungabo igibela na ibhasi lesoyitayile kuyigibela ubogibela na kuya ungabo kwenda ungaphumi ngala namuhla ubophuma khuluma nami moya ngcwele ngiyavuma bengisolo ngicela kodwa namhla ngiyacela cala ukhuluma empilweni yami uphinze ungiphe amandla ukuthi bengingakulalela kuko konke ngingakhethi lokuthandwa ngimi ngoba ngishito ngathi kumlalela ngalesinye isikhathi kubita kuphila kwethu kulokunye utawuthi yehlukana nalomthulona kulikhuni ke lokho usiphalade because ufuna kumlalela kulelo vanga thona kuyachaza kanti mayena wathi konke lokusembili wathi konke nalokufihlakele kuya ngafihlakala asesitendela umusa ukuthi simlalele simvumele ukuthi asihole nguloko bazalwane lokunye kuyawube sekwalenye ilanga kodwa nje namhla kungiloko nasingabamba uyabona sembulelwa ngengcenye kwangazi usikuleyo ngcenye lesuke sembulelwe yona ngalolo suku lo babe longikhulisile bekavame ukuthi na ungazisa nje lokulo noma kunye lokho lokuncane lokufundela ngalo uhambe you practicalize you will definitely see the results. Kukholwa bazana nakusiso silandzelo bekuyaba buhlungu ukuthi siyekele konke lebesingakwenda site endlini yaNkulunkulu silive live laNkulunkulu lisifundisa ukuthi kunamoya engcwele uyakhuluma uyalalelwa uyahlonishwa bese kuyasehlula kuphuma siyowenda lokho sitawubuya sifanana sithi umpostoli asithandazele ukuthi lo kungena kwethu sesingenile singaphumi sinjalo nangabe sitawuphuma side ishisakalo yokuyowenda lo lokushiwo ukuthi asesicele kanjelo moya engcwele phambili sitawubuya nakule velta usinjalo benze sijike benze sibuye solo sifanana ngalokuthi kude lo sinqumo losithethe kude nalesinyathelo losithethe ukuthi nangiphuma nje kosinangisukuma ngicela nje ukholwa nguwe cela nje ukuvulwa nguwe ngishemehlo kuthi emehlo amabone lokho lokufanele athalalisele lekufuna kuthalalisele usiphile uNkulunkulu impilo wasiphela ukuthi sikhadimulise yena ayitiveta tsine ayitikhadimulisa tsine but sikhadimulise yena emakhaya sikhadimulisa yena emabandleni sikhadimulisa yena ngisho etitandini lasihlala khona sikhadimulisa yena ngethi simlalele simhloniphe kungako kunetinvo lesingeke sikhone ngisho kuma la pulpit sitokhuluma ngato sitokhuluma nje ngokuthi hawu bazalwane vele nje nasongisisa uphendvukile awugcoki nje 3/4 yesketi awuveti in because kunamoya ongcwele losifundisa kotonke tifo kungako ngithi enhlitweni nami kwangathi besingakwemukela lokhu uyakhuluma ngoba uye uthi na ugucuka nje nalesibuku utibuka ubona lokuthi ndathi nasendleli phasi kutawendeka ngoba sitawugijima sitohlala la so ukhulumile nje akufuni ukuzokuthi umfundisi noma sebasicelele eceleni bompostoli amani uyangikhulumela naye kunemvulo okhuluma kangqono lokhulumile ngisho sasuka lendlini wathi ayiphela mntanami lokhu kuncane kakhulu lokho ngeke kuze kulunge nawe yakhona
kunetindvo lesingeke size sikhuluma. Kunema meetings lesingeke so attend ukuthi sekufuneka ebo counseling bani. He's a great counselor. Angisho ukuthi ningayi niyocela counseling. But mayithi ngancipha letinyathelo takho. Tekuyocela ama counseling kubantu because une counselor lenkulu wena la kuphileni kwakho. Letsina ikhulumele yakhuluma kahle ikushiye ukahle. Ikushiye unato letimphendvulo, ikushiye usangulukile kuleso simo sakho lebe sikubambile. Maye moya ngcwele uyasithanza. Moya ngcwele uyasinakekela. Siyahlabela sichubeke sithi moya ngcwele siyakudzinga athi sekakhona singamnaki. Kwangasibeka ngasifundisa siphe kumnaka. Simnake mbamba lokumnaka ngilokumnaka ukuthi ukhuluma nami. Ngiyakunaka lokulakushoko ngiyendlula ngiyakwenda ukuthi ngunakile ngasangisakwenti. Ngoba nje nakathi hamba lapha kulela thende ufike wende kwekuthine kwekokuthi umnakile umlalele umhloniphile. Kune blessing yaloko. Lokho ukuthi siyamlalela. Siyamhlonipha futhi. Sisatothandaza abazalwane. Ngiyathandaza ukuthi achubeka minister etinhlitweni tethu. Etingconveni tethu noma so wetfana. So cabanga ukuthi ngabe kuye ngani ukuthi moya ngcwele akhulume ngalendlela ngikhona. Akhulume nje nempilo yami. Ipersonal lenivekholwa abazalwane. Ipersonal nami lokungime ngala angatikhiphi kule message. Nami ngisekhathi kokuthi kubita ukuthi ngimatise kungako live lakhe lithi asimatise kuko konke. Asingamsurprise. Tholakale sengiseluthe nje. Angamatisa ngambikeli. Kokuthi yenkosi manje uhambe embi kwami. Ngisabheka ngalana. Siyamncusa uNkulunkulu wethu. Siyamethemba futhi ukuthi sekasifundisile nje. Utawuchubeka sivule emehlo sivule tingqondo. Asende simnake yena nakakhuluma nathi. Asende futhi sibone ukuthi wosenguye ke manje lona. Amen. Ngoba lokusende sazi sacabanga ukuthi hayi kumbe ingelozi yami yakuphi kumbe yini whatever longakubita ngako ngiloko ukuthi awukakhona kwemukela nekwadi ukuthi umoya engcwele lona lophila kimi lokhunisana nami. Ngicela umpostoli ethe ngaphambili bazalwane lekunguye lo yawuchubeka. Haleluya. Nalebe kusemoyeni wami bazalwane sengikudfululile. Akufuni bese sokwenza lapho uthunywe khona.